Kada koristimo Windows Explorer i polje za pretragu, klikom na njega možemo primetiti da se pojavljuju poslednji unosi. Ukoliko nam ovaj prikaz iz bilo kog razloga ne odgovara, ovo možemo isključiti. Da bismo to uradili, idemo na Start, a zatim u polju za pretragu kucamo gpedit.msc i Enter. Pod User Configuration idemo na Administrative Templates, zatim na Windows Components i pronalazimo Windows Explorer. Na ponuđenoj listi je potrebno da pronađemo Turn off display of recent search entries in the Windows Explorer search box i dvoklikom na njega kliknuti na Enabled i OK. Sada pod State možemo vidjeti da je Enabled i zatvorimo prozor. Sada kada otvorimo Windows Explorer i označimo polje za pretragu, vidjet ćemo da naših unosa više nema. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.